अहानबदा मरोइबा पाउ एंटी सोशल एलिमेंट्स अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन सिंग मियाम के हंथांगि थबक खुदक लेपदबनि हाइना सीएस फोंदोक्रे सिटीजनशिप राइट ना म्यांमार की इलीगल इमिग्रेंट कया पुसिलंतुना मिटोक सिंग खुंदाब लमदम अमा सेमगलखिबनि हाइना एमएमटीयू न फोंदोरके सिंगी एरिया सिंगी तोंगान बजेट डिमांड तोरिबसि मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दा थ्रेट तौबोइना उरोइदबु थाबो वाफम फोंदोरके वखलोन खेनाबदगी अपुनबगी पांगल सागत पंगमदना लैरी हाइबा वाफम इकलना फोंदोक्रे सैसकपा सदानंद सही अनि फिल्म कुंबा अमसुंग सैसकपदा थिंगबा थमले हाइना KCPPWG ना फोंदोरके कुकी मिलिटेंट सिंगिंग डो म्यांमार बॉर्डर की पिलर नंबर 67 to 68 की मरकज पारिबा वाफवेयर फेंसिंग कथलमने पेना सैसक सांगदमनबना आर्टफॉर्म असिबो योखतपदा चावना कानबा पीगनि हबा वाफम फोंदोक्रे अमदि लाकदोरबे एकाडेमी सेशन असिदगिदि लमदम असिदा लैरिबा महैलुइसंग सिंगदे योंग फिबु यूनिफॉर्म ओइना सिजनाबि हाना महैलु लुक्तरुना हाया वाहोंग रेडियो ना नुक्तिगी पुफम असिदा पिजाबा मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मिडियंग ताबिरिबा मदि ताबिरिबा सिंगो पोस्परा ने लाइसुमना तरामना उक्सरी मरोबा पाउसिंग सनु पिजरी स्टेट गवर्नमेंट की माइकेदेगी IDP सिंबु डिस्ट्रिक्ट वाइज ओइना रीसेटलमेंट की थबक हेना थुजिनबा IDP जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव की माइकेदेगी मणिपुर की गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसिंदुना तक्सिनख्रे गवर्नर दा पिसिनकिबा मेमोरेंडम असिदा यारबा वरोल सिंगी मरु ओइना सरकारना दिसंबर की अरोइबा फाउबी मनुंगदा IDP सिंग मखोय मखोय की खोलदा हंजल हनगनि हाइना थाजबा पिखिबदु नुमित 28 नि खक्ता गाइरे लोइना IDP सिंग खुदोंग थिनिंगाय ओरबा मखोय मखोय की खुल सिंग अदुदा अमोहना हंजिनबदा सरकार की माइकेदगी मतिक साबा सिक्योरिटी थरांग तौबियु दिसंबर 3 दा IDP सिंग की माइकेदगी गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसिनखिबा दुगी मतुंग इना अहानबा खोंथांग ओइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की साधु कोइरेंग अमसुंग वारोय सिंग की IDP सिंग मयुम मयुमदा हंजिल हननबगी थौरांग पाइखतखिबा अदुगी दमक्ता थागतपा फोंदोकले दुमपु इमुंग लिसिंग क्या अमदि हौजिक फावदा लेफम जाफम खंगदना लैरी मरम अदुना सरकार की माइकेदगी अथुबदा डिस्ट्रिक्ट वाइज ओइना रीसेटलमेंट की थबक सिंग असि हेना थुजिना पाइखतनाबा अपील तौरकले लमदम असिगी लोबुंगांगना चलिबा सिटीजन सिंगदा एंटी सोशल एलिमेंट सिंग अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन सिंगना किहन खंगनबगी थौंग चथबा यावना शांति थुगाइनना बहनबगी थबक थौंग सिंग खुदक्तगी लेपकदबनि हाइना मणिपुर सरकार की माइकेदगी अकनबा मोंगदा वार्निंग तौख्रे मणिपुर सरकार की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयलना थोखिबा चेयरसिन वारोल अमदा हाई ऑर्गेनाइजेशन खरने स्टेट असिदा लोंगांगना चलिबा सिटीजन सिंगदा किहन खंगनबगी थौंग सिंग सथदुना एंटी थुगाइननबा शांति थुगाइननबा होनरे हाबिगी रिपोर्ट लैरे लोइनना हिरम असिगा मरी लेनना मणिपुर पुलिस ना असिगुंबा एंटी सोशल एलिमेंट सिंग असिगी मथक टेक्सन लौखतपा हौख्रे सिटीजन अमगी सेफ्टी अमसुंग सिक्योरिटी दा किहन खंगनबा अमसुंग खुदोंग थिबा नंगनना बहनबा हाइबसी स्टेट अमसुंग मसिगी मियामगी मायोक्ता तौबा थबकनी कनागुंबा लनाई मियोइसिंग ग्रुप नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन अमतना स्टेट असिगी आर्टिस्ट सिंगी एक्टिविटी सिंग यावना लॉफुल ओइबा कल्चरल अमसुंग इकोनॉमी की ओइबा थबक थवोंग सिंगदा अथिंगबा पीबा नत्रगा दंडी पीबगी हक अमत लैते मरम अदुना कनागुंबा लनाई मियोइसिंग नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिगुंबा नुंसी चानना लैमिनरिबसिंग असिदा किहन खंगनबगी थवोंग सिंग सथबदा चेनरम थोक्लबदी लोगी मतुंग इना अकनबा सेराक पीगनी मियामनसु असिगुंबा किहन खंगनबगी थौदोकसिंग नम हादुना सेल खाइबा नत्रगा सिंगननिंगाय ओइबा एक्टिविटी सिंगी रिपोर्ट लैरबदी खुदकता मनाक नकपदा लैबा पुलिस स्टेशन दा रिपोर्ट तौननबा सरकार की माइकेदगी अपील तौरी लमदम असिगी मियामगी पुंसी अमसुंग लनथुमदा अकीबा पीबदा जेनबसिंग अदु चपचाब एक्शन लौगनी
गवर्नमेंट की माइकी देसु ममांग द होम डिपार्टमेंट की मखा दे एंटी एक्सटोर्शन सेल लिंक खरबनी हाइब एंटी एक्सटोर्शन सेल असिगी टोल फ्री नंबर ना 1822 हापीगनी 1800 202 3326 दा रिपोर्ट तब यागनी हाइरे हाइरिबा एंटी एक्सटोर्शन सेल असी पुंग कुनमरी सुमना मथौ तौरी पाउ पिरक्पसिंग मसक ममिंग लोटना थमगनी हाइरे मणिपुर सरकार की माइकेदगी लमदम असिगी मियाम ngak सेनगनी हाइबगी कमिटमेंट अदु पी हाइरदुना सिटीजन सिंगना सिगुम्बा अनलॉफुल एलिमेंट सिंग असिगी मायुक्ता अमता ओइना लेमिननबा अपील तौरी लोइनन स्टेट गवर्नमेंट लमदम इस शांति तंगदु लैताबा अमदी स्टेट असना साखो थौरांगी थबक थौरम सिंगदा हेना कुमांग साउसनबा पाइखलिबा थबक थौरम सिंग असिदा मियामना मपुंग फाबा कोऑपरेशन पिननबसु अपील तौरगले अखोई अमगा वाखलोन खेनबदगी पुनबगी पांगल सागत पंगमदना लैरिबनी हाइना इरमदम कनबा पुनबलुफ इकलगी सेक्रेटरी जनरल वाहेंगबम लुवांग लैमना फोंदोखरे अपुनबगी पांगल सागतलसी हाइबा वाखलोनदा इकलना सिंदुना इम्फाल ईस्ट की सोबम लेकाय अयांग पली यूथ क्लब कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा चिंगमी तमी चरा सिंगदमिनबगी थौरम अमदा इकलगी सेक्रेटरी जनरल ना वाफम असी फोंदोकलदुना मखाताना हाई खुनाई असिगी याइफननबा थबक थौरम क्यादा इकलना अचोब थौदांग लौदुना लाक्ले अपुनबगी पांगल सागतमिनबगी वाखलोंदा चिंगतम अनि पुन्ना थबक पांगथोकमिनरकपगी अवाबा दुबो निंगसिंगबोइना मदी खुनाई असिगी तुंगी मिरोल सिंगिदमक्ता करी थौदांग लौ सिगे हाइबगी खना नैनबगी तंजादो लौदुना साक्षरा अममम सामिनबनी लोइनना पुनबगी पांगल सागतमिनदुना खुनाई असि मांगलोमदा संगसिनसे हाइना इकलना मियामदा पाउजल पिदुना लाक्ले मतुंग तारकपदसु इकलना मतम पुम्नमक्ता लेबाक मियामगिदमक्ता अंगम्बा होनगनी अमसुंग लेपकनी हाइखे मणिपुर की सिंगी एरिया सिंगी ओइबा तोंगानबा बजेट अमा सेमबगी मायोक्ता रिटायर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जस्ना लुसिंगबा टीम अमने इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुदा रिप्रेजेंटेशन अमा पिसिंखिबा सिगी मतंगदा अमहना खनथनाबा ट्राइबल यूथ काउंसिल मणिपुर की माइकीदगी अपील तौरले ट्राइबल बॉडी असना थोखिबा स्टेटमेंट अमगी मतुंग इना सेपरेट हिल बजेट असी लमदम असिगी चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा मतम जाना डेवलपमेंट की गैप अमा लेरकलिबसी को हननबगी दमक्तनी हाइब डिमांड असी मणिपुर की टेरिटोरियल नत्रगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दा थ्रेट तौबनी हाइना लौरोय तौबनी चिंगी तोंगानबा बजेट सेमबगा मरी लेनना नवंबर 16 भारत सरकार की यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ना थोकिबा ऑफिस मेमोरेंडम अदुगा मरी लेनना मसीगी मतंगदा हेना येतनाबसु हेंगलकले रिटायर जज असिगी माइकेदगी हारिबा खोंथांग असिना हौजिक लैरिबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अमसुंग स्टेट मेकानिजम दा अकाइबा पीगनी हाइबसिनी अदुबो ट्राइबल बॉडी असिगी माइकेदगी हारिबना असिगुम्बा नुंगनांगनिंगाई ओइबा वाफम असि चुमदबा अमने मणिपुर से हौजिक प्रेसिडेंट रूल की मखादा लैरिबनी लोइनन स्टेट बजेट असिसु सेंटर ना सेम सारिबनी अमसुंग एप्रूव तौरिबनी मरम अदुना चिंगी तोंगानबा बजेट अमा सेमगी मतंगदा इंडिया की प्रेसिडेंट दा मेमोरेंडम अमा पिसिनखिबा अदु गवर्नर ना बाईपास तौबा नत्रगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 सी वायोलेट तौबगी वाफम अमता लेते हौजिक लैरिबा अरेंजमेंट असिगी मखादा फेडरल स्ट्रक्चर असि अदुमक कायदना लैरि चिंगी तोंगानबा बजेट अमा सेमगी वाफम असि ट्राइबल यूथ काउंसिल मणिपुरना मपुंग फाना सौगतली चिंगी ओइना तोंगानबा बजेट अमा डिमांड तौबा हाइबसि मणिपुर की शेड्यूल ट्राइब सिंगी ओइबा डिमांड हारदुना स्टेक होल्डर सिंह हारिबा मैटर असि यामना सेक्शनना अमसुंग मयेक सेंगना अप्रोच तौननबसु ताक्सिलकले
मणिपुरदा खुंदारक्लिबा कुकी जो सिंगी हेरिडिटी की ओइबा सथांग पुथांगना निंथौ ओइबगी चटनबी चीफ सिटीजनशिप राइट असिना मणिपुर की चिंगी लमदम सिंगदा म्यांमार दगी संगलकपा इलीगल इमिग्रेंट कया पुसिलक्तुना मिटोपना खुंदाबा लमदम अमा सेंगबलक्किबनी हाइना MMT हुना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोखरे लिसिंग अमा चमापन हुंबुदागा तरुकता सिटीजनशिप की चटनबी असिबो पुमुत मुथननबा लेंगाकना वारेप लौख्रबसु ngasi phawba ek asibu politician gi oiba khudong saba yenglaga hingal handuna thamli kuki jo singi chanariba chieftainship ki chanabi asiga naga phur ki oina khul singda ningthau leiba ki chanabi asiga manade singda khudariba naga isil inau singnasu ching amasung tam animakta Myanmar dagi leptana sangsilakliba illegal immigrant sing asi thingnana ba honabada punna thodang lawminasi Tangkhul naga singi khul singda khul gi ningthau lariba asidi the Manipur Village Authority in the Hills area Act 1956 ki makhada social cultural practice ki damak laibani masidi Manipur gi ariba khul phayeng sekmai androna singbada lairi Tangkhul naga singi village council gi head ama oina ningthau singna oirabasu ningthau gi territorial power laite democratic oiba maung the village council na village asigi welfare development socio culture ritual gi oiba thoram sing pangthok sabani aduga amaromda kuki jo singi chieftainship ki chanabi asidi special privilege amadi authority pomnamaki khudong saba lauraga ningthauna dictatorial oiba khul adugi lampomnamak ningthaugi mingda lei amadi tauning ba tawi ningthau aduna yadaba amadi pamdaba mi khul aduda leiba yade khul adugi oina center amasung state lengang na thadarakpa welfare amasung development gi senpham sing ningthau adugi khutta lei samna harabada kuki khul sing ningthau sing asi monarchy amadi dictatorial gi ashupa power lei kuki jo sing di ningthau amagi masanupa mari manga poklabasu loinamak ningthau oidabi yade habagi chatnabi lei masigi mathakta the Manipur Legislative Assembly Hill Area Order 1972 bu semdok semjin ontho onsin tawduna ningthaugi heredity nataba nupa amasu atopa khul ama semgatlaga ningthau oibagi chatnabi asi chatharakle masina maram oraga nabu khul kya semgatliba khul sing asigi khunme oinanabagidama yumthangnariba Myanmar di mitop cha kaya Manipur da pusilaktuna leptana khunda silakli haba waphamsu phongdorakle Sanjal district ki Sangpur area da laiba Indo-Myanmar border fencing pit Sani rom kakthatuna inthuram le security ki asoba ahoba ma oina sakhangdaba singna nongna pha khiba border fencing adu kakthalam khibane sensitive oiba famda sagaliba fencing adu kadai phawa security na ngak seliba ki haba achoba wahang ama lakle
India lengakna Indo-Myanmar border section ngak senanabagi pandam ama oina Border Road Organization BRO da sinaduna fencing khabagi thabak adu paikhatkibani sahi asimaktada fencing thugaramagi thaudo handaki asina ani shubani ahanba thaudo oina more area gi border pillar 77 mayada leiba border fencing thugairam khibasu laikre hiram asigi matangda Joint Tribes Council Manipurna Prime Minister Narendra Modi da memorandum ama pisintuna illegal immigrants sing samsilakpada yengsindre maduna yellow proof sing da sobal sai thing pide hana khanghan khibani adugumba cherol aduda liangmai naga council rongmai naga council jame naga council amasung inpui naga council gi lusing basingna khuyek pi khibani adugumba memorandum adugi copy amasu Union Home Minister Amit Shah da yohanki thaudo asina maram oiraga Indo-Myanmar border da security gi ahoba leire amasung yengsin ba yaudana ngamkhai lanthok lansin tawre haba chapchap Kangpopi district ki manung sana leiba mapau jentum khulda maitei amadi kuki platform amatada saruk yaduna tangtu leitaba amasung apunbigi saktam hanjil hananaba thawni minakre tharomasi Sorsai Christian College amasung mapau jintun village na pusamnaraga mapau jintum da leiba nit home Kodemigi campus da pangthokpa peace initiative program amada pangthokibani Thoromas da masai sahi samagataruk level A IUI NISA gi din students tuition Raman retired IAS Dr. R.K. Nimai amadi Manipur Public Service Commission gi hanagi member Dr. Lokho Punina chingba miyo kya na saru yaki Thoromasi gi pungning singsinninga oiba tangkak ama hairabadi Unity in Diversity ki thimda maitei kuki fanghal amasung naga gi mahairoi singna platform amatada jagoi isai yauna tongan ba culture ki thorom sing pangthoki ba duni Manipur State Kala Academy Award lising ani kulhumdoi amasung kunmari ki mana masing Manipur gi governor oibaga loinana academy asigi chairman su oiriba Ajoy Kumar Bhalana lanthokre Manipur State Kala Academy na sinduna Imphal da pangthokiba thawram asida governor Ajoy Kumar Bhalana Manipur masagi oiba ina khulaba aruba art amasung culture gi pukai leijaba lamdamni thawram asina Manipur gi ina khulaba art amasung culture gi pukai asibo masak thokna lehenanaba yokhatuna thamnaba yauna hiram kyada puna lominariba thaudang sing adu amuhana ningsingba madi pumnamak makhatana amuk hanna thaba oina onthokna bagi pandam adu amuk na hongnana ningsinghali aikhoi gi music tradition ga loinaba laiharawa masung folk dance asigi sing amasung tamgi ariba matami history identity amasung community spirit adu masak takli Manipur da leriba narrative art form khudingmak chap manana chauthok sabalai Manipur State Kala Academy asi Manipur gi ina khulaba art and culture gi pukai sing asi yokhatuna masung nga senduna thamnana bagi damak link kibani masigi mathakta Manipur gi art and culture sing asi yokhanaba masung lam asida thabak toriba sing asibo pungning thogatuna makhatana manglomda pukhatna bagi damak tani haikhe Housing Manipur ki irang asina maram oiraga Manipur State ki inter district helicopter servicing masing hengana badiban tawraki baga loinana State Government and Ministry of Civil Aviation MOCA da official oine se iduna taksin kre Additional Chief Secretary ACS Transport and DCI Government of Manipur Anurag Basbaina New Delhi da laiba MOCA gi Secretary Hakthengnana unaduna haiba demand asi taksin kibani Anurag Basbaina pisin kiba demand asigi matung ina MOCA na India gi oina chawna helicopter servicing toriba Pawan Hans amasung Gloven Bacteria Helicopter Limited haiba company sing asina hauze Manipur gi oina su
helicopter service tauri adum oinamak pawan hansna GVHL dagi bara chawna lobuna maram oiduna MOCA ga agreement sign tawnakhiba RCS UDAL udan scheme asibo violate tawi haina phongtokre hauji helicopter gi bara asi mi amada Manipur state manungda GVHL na lupa lising amaga chawa lawi aduga pawan hansna mi amada helicopter tomugi bara asi lising ahumga chawa lawi haire Kenabasi yenglaga additional chief secretary na Ketna lori babara asibo chap manaba maungda lahonanaba amadi hauji Kamjong Senapati amasung Ukhul district ta anauba helipad ching semgat pinanaba su taksin kre masiga loinana hauji lariba PHAL International Airport asi hanadagi hauduna BTK International Airport haina maming thona balauki warep sing adu athuba matamda laukhat pinanaba su haizakhi haire Matung tarakpada hiram asiga mari leinana additional chief secretary na Airport Authority of India ki project team state PW department ke official sing state transport department ke official sing amadi hiram asida saru yagaduriba agency sing miyoi singyoiba meeting Health Soil for Health City haiba timda DAO Imphal West ki officer complex ta pangthokpa thorom asida Agriculture Department ki additional chief secretary Vivek Kumar Dewagan Director Peter Salam Joint Director TS Glanet Monchang Imphal West ki District Agriculture Officer S Kennedy Agriculture Department ki makok thongba officer sing amadi state asigi tongan ba mafam singdi lakpa lomi kyana saru yakhi Manipur da tholi beirang asi chahi ahum phadi mamangda lanjena ribasing masa yumda hanjinna ba center na puksel sengna hona ga daban haina MP Dr. Angomsa Bimal akoi jamna phongdokre Sister Foundation ki Thawtang Puri Bahamom Sadananda amasung Sani Simre ani numitare nigi manungda lupta sangjara kadabani loinana saisakpa Ais Sadananda asi chahi ani film kumba amasung isai sakpada athingba thamle haina KCP PWMC unification ki PRO singkhai nganbana thadorokpa cherol amana haide haukiba chahi lising ani kulumdoi gi me ahumdagi Haurakhiba kuki amasung maitei ani ki lan asida KCP PWG ge thoba kya thawaina pontha pi khre kaya amana soinaiba punsi oihauri kaya amana yeknabagi makhutta takhiduna kaisum sangda awaba khangli lal asina maram oiduna mayum makai lanthum mangkhiduna relief camp ta awaba khangliba kaya su yauri bani sayak asida tongan ba India lenga ki policy sathari khoi masel amaga khatnanaba lalong kaya sathari Tangkak asida leriba civil organization CSO kharana kumai harau silli khara amana rally general strike darna tawhanduna tongan bi issue sagatli thawong asina ekhoi maitai singi lingjen manadabadu uthokli maram aduna lisang sina mikha ponduna lakli thawrom sing asida lobna tumina leithokpa ngamloi ngasi phawbada lubna maitai ekhoi gi identity culture amasung integrity ngaktuna lakli maram aduna
हाइरिबसिंग असिगी मायokta लेबा थबक थरम खुदिंगमक लुपना हक्सिना लवी हंदक पांगथोकिबा संगाई फेस्टिवल असिदा ताहाइदबु ओहिदबा थबक थरम क्या पांगथोकपगिदमक लेबाक मियाम खंगना फेस्टिवल असिबु सिनबदा जेनबसिंग मफमदा केसीबी पीडब्ल्यूजी गा पुना सटमिनरिबा लुपसिंगी माइकेदगी जेनरिबा मियोइसिंग असिगी मथक्ता अथिंगबा थमले हाइरदुना सिस्टर फाउंडेशन हारिबा असिगी थौगाई पुरिबा हमम सदानंदा अमसुंग सनी सिमरे मखाताव पाउपिसुरे हाइबा मियो अनि असि नुमित तरेनिगी मनुंगदा लुप्ता संजरकदबनी लोइनना आइस सदानंदा एक्टर सिंगर असि फिल्म अमदी इसै पार्टीना सही अनि अथिंगबा थमले मखाताना अमिकी मखादा लेबा सैसकपा सैसकपिसिंग अमसुंग फिल्म फोरम मणिपुर फेस्टिवल असिदा सरुक यारुबा एक्टर एक्ट्रेसिंग मखोइसिंग असि लुपका वखल तामिनद्रिबा फावबा इसै सकपा फिल्म कुंबा अमसुंग नंबा मता यारोय हारिबा मियोइसिंग असि नुमित तरेनिगी मनुंगदा लुप्ता संजरकदबनी लोइनना अमिकी जनरल सेक्रेटरी मयेंगबम धनंजय फिल्म फोरम मणिपुर चेयरमैन अमदी बीसी खांगेंबम कुलेश्वर लाइमयम सूर्यकांत शर्मा हारिबा अहुम असिना लुप्ता नुमित मंगानिगी मनुंगदा संजरकदबनी असुक वारिबा तंजासिदा इरमदम असिगी अमता ngairaba heritage oiriba culture asibo mangthoklabadi lupna tumina leithokloy mafam matam yengdana kan mityang sanglagani haire makha tarakpada mapani ro pause taminasi सही असिगी जुनदा चाइना पाकिस्तान अमसुंग बांग्लादेश की डिप्लोमेट सिंगना लेबा अहुम गे बवारी सानादुना नौना साउथ एशियन ब्लॉक अमा सेमनबगी हौदोकनखिबा सिदा इंडिया यावहनगद्रा हाइबगी वहांग थौलकले पाकिस्तान की लानमीना लेबा असिगी हानगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पो पुकनिंग वाखलगी लेना नादुना लानमी की मायोक्ता पामदबा वहेवता सिंह फोंदोक्तुना लेबा असिग नेशनल सिक्योरिटी चाउना सिंगनरे हाइना फोंदोखरे मालेम की ओइना ख्वादिगी चाउना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मायोक्नरिबा सुदान दा मियोय मिलियन 13 की मथक्ता लांजेनबगा लोइनना मियोय लिसिंग 10 सिहनख्रबा लेबा असिगी हक्सलगी फिबम नोमनोमगी सोक्सिलकले हैबा पाउ फोंदोरकले माइक्रोसॉफ्ट की को-फाउंडर अमसुंग लाइरबसिंगबु तेंगबांगलिबा बिल गेट्सना मालेमदा तेंगबांग पीबा लेपनखिबा असिना अंगांगसिंग सिविसांग हेंगलक वांखलकलगनि हाइना सेक्सुअल वारोल थमखिबगा लोइनना इलोन मास्क की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी DOGE ना मियोगिया सिहनबगी थौदांग लौरी हाइनसु मराल सिरखरे इंडोनेशिया दा हुंता ऑफिशियल सिंगा म्यांमार लेंगा की मायोक्ता लान होरिबा
resistance group singa forum amada saruk yaminaduna mifam pangthokhi haina online da phongdoknarakhiba adu tongani haina resistance group na sengdo warol thamlakhre hare haukiba numit kharani gi mamang da US da misimina gi thodok kaya thokibadagi leiba adu da tangdu leita da bi phibam ama lakpadagi US lengak na leiba kuntragani thogi mioi sing sanglakpa thingnana bi khungthang lokhatpa hore haina US Homeland Security Christy Noemna phongdokre Malem gi khwadi chawba amasung mi kungna taba city singi manungda maru oiriba Shanghai Karachi amasung Dhaka matam kharagi manungda isingi rol nungda luptuna malem gi map tagi athubada mangkhibagi oithokpa leire haina study amada phongdokre haukiba numit kharani gi mamangda South Asia da leptana surokpa nongna tamthireba isau olakhiba amadi singning khairakpadagi sikhiba migi masing lising ama chonga henkhibaga loinana mioi kaya su thiba khangdana leiri haire red planet hairaga su khangnariba Mars da karigumba matamda ising leiba thengnakhibaga loinana karigumba matamdana mioi saktam manba sing thengnarakraba matungda Mars ki leimaida giant butterfly amagi saktamsu thengnarakhre haire Russia ki President Vladimir Putin ne India da laktuna saruk yariba India Russia ki kulhumdoi shuba sahi gi summit asiga mari leinana PM Modi amasung Vladimir Putin yauna leibani gi maroiba misak yana unaduna wari sabada lakadoriba sahi manga asida India amasung Russia gi lalol itiki oiba thabak hena pakthok sauthokna ba amasung semitlon gi oiba mari fagat hanraba anawa thorang kya puthokduna khanaraba matung wafam kya da yanaba purakre India na Russia dagi thau leibagi matang da US na India da akanba pressure piriba asibo target tawraduna President Vladimir Putin na US administration su Russia dagi nuclear fuel import tawba leptri karigi damak India na di Russia dagi thau leiba lepo haina akanba pressure piriba no haina phongdokre Russia ki President Vladimir Putin gi numit nini ki oiba India khongsat asigi sarup ama oina India ki Press Trust of India PTI amadi Russia ki news agency ama oriba Telegraph Agency of the Soviet Union TASS na India amasung Russia da matam yoina tholakpa maroiba thodok wathok amadi development singi news content pithok pisin tawnana ba yana cherol ama khuyak pinare haire Laiba asida mahiroi singna tamleba lairik NCERT ki publication lainga ki document amadi official record amasung website sing da British ki Viceroy Governor General singi mingda Lord haiba title hablibasi Indiana sahi humbuda manga hena ningkha tamlaba matung phawbada aikhoi khudingmakta colonial gi oiba wakhalon lahenana ba honabaga chap manai maramadun hariba title asi lairik amadi official record singdagi lokthokadabani haina BJP gi MP Sujit Kumar na center lengakta taksinkhre Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari na Lok Sabha da mamang sahida lambi khudongthiba thodokta mioi lak ama lising humbudra ka taret siki haina phongdokre Laiba si khwadi chawba airline operator ama oriba Indigo na makhoi flight singi oiba operation da khudongsa da kya mayok narakpadagi haukiba numit humni marini asida matam sana amadi safety protocol ngangna operate tawba ngamdabadagi flight kya cancel tawduna lakhibado ngarang su flight lising amarom cancel tawduna leiba asigi airport kya da chawna charangna bathokre hare
Horville Festival gi saruk ama oina Kohima da pangtokpa Miss Nagaland 2025 gi grand finale da Linoka ke Achumina Miss Nagaland 2025 gi crown loba ngamkhre. New Delhi Bharat Mandapam da pangtokpa Geo Smart India 2025 da Agriculture Insurance Company of India Limited AIC na Agriculture gi oina Geo Special Excellence Award phangkhre. Congress lusingba Rahul Gandhi na leba se tholiba Indigo flight ki operational crisis asilenga ki monopoly model na thoan bani haina akan mamong de aning da ba phongtokkhre. Makatarakpada sanabigi pau taminasi United Arab Emirates ki Asman da December mari dagi tara fawa pangthokadaba mapan suba Asian Cup arm wrestling amasung nipan suba pera arm wrestling cup 2025 da India gi mioi tara nipan saba contingent ta Manipur gi arm wrestler El Citresor yakhre. All Manipur Polo Association Ampa amasung kuntra homdoi shuba sam rifle anina sinduna ani shuba men and women polo championship 2025 Imphal gi mapal kangsaibung da nupa gi team kuntra homdoi amasung nupi gi team mangana saruk yaduna haukhre. Ahoba numit ki nupi gi sanaki ba match da ibudo pakhang polo club na Manipur Police Sports Club MPSC bo pansil taramali shuno da mighty ba piduna semi final sangkhre. Nupagi sanaki ba match da Tentha Polo Club na Kurai Polo Club po pansel ahum anida mighty ba pikre. Thauna laina sanaki ba India gi junior nupa hockey team na ngarang sanaki ba quarter final da Belgium bo shoot out ta ani mari ani ahum da mighty ba piduna PHAL hockey junior men's World Cup Tamil Nadu 2025 gi semi final sangle. Prince Deep Singh na shoot out ta singthani oina save sing tawkiba ga loinana hero of the match taki. Langthaban Public Ground sa thariba kunithoi suba Manipur Veteran Cricket Tournament 2025 gi ngarang sanaki ba match ta Young Physics Union Lalambung na YAC School bo ral tareta mighty ba pikre. Kunmathoi suba Assam Rifles amasung District Sports Association DSA Sandal na All Ex Servicemen ESM of Sandal ga khusam naraga Sandal Christian Sports Complex da hojik sathariba Kargil Brave Heart Football Tournament 2025 gi ngarang sanaki ba tongan ba quarter final match sing da Damjol YC amasung Haibunglok YC Mai Paktuna semi final sangle. Silida hojik sathariba FIS Hockey Junior Women's World Cup 2025 gi pool C gi ngarang sanaki ba aroiba numita Indiana Island bu laksana thoiba ngamkhre. GOAT India Tour da Delhi da lakadoriba malem gi maming leraba football sanaroi Lionel Messi gi Delhi khongsata sahi asigi angan basarukta title ahum loba ngamkhraba Minerva Academy bu taramna okadore. Goa gi phato da laiba Pandit Jawaharlal Nehru Stadium da satharak kiba AIFF Super Cup ki ngarang sanaki ba ni shuba semi final match da FC Goa na Mumbai City
FC bu maitiba piramlaga final sangmangam kibaga loinana final de FC Gowana East Bengal ga lamba tawragani Mahaki side pu makoigi ahanba title lohanana bagi thongna pangal hapnaba Women's World Cup final da masang thokpa performance ama pikiba India better Saphali Burma bu November thagi oina ICC Women's Player of the Month pinanaba nominate tawkhre thagi oina piba mana sigidamak nominee sing oina khangat khraba singda Saphali ga Punba Pangkraba Singh di handak ta sanaba loisin kiba ahanba ICC Women's Emerging Nations Trophy deki candidate ani UAE ki Oja amasung Thailand gi Tipachat Putha Ongni India gi Maikei degi aroiba pungpham da selection tawkiba ama oiriba Saphali na India na makoi gi ahanba ICC title lokiba da final da top scholar oiki mahaki November thada ODI ama sanaram kiba duda mahang na ball humbudaga ni pandaran maripu tare chen ke amadi makok talaina bagi khongpham sem naba striking rate Samaga taramathoi da thamki Songo to Magasagi West Hamgi damak hanba goal san kiba asina all Tarford da Manchester United ka sana kibada pansil amamam da draw inabada point amamam kanba ngamna khre SSC ground sector da sithariba humsuba Manipur Premier League lisingani kunmanga kuntaru ki ngarang sana kiba match da SSU singjamai mai paktuna table gi makok talengdana leiba ngam kibaga loinana Rao Lighting Bam Laikai mai paktuna full point phangkhre Amadi Tara Suba MNCA Play Tournament lising ani kun mga kuntaruki Moijing Public Ground sana kiba Mesta YUCC Kwakaitel Marang Purel na Young Physic Union Lalambung Makhongbu Ran Maripuga Matoida Maitiba Pikre Silokpada Maroiba Pao Mahana Anti-social elements sing amasung organization sing miyam da kihan khangan bagi thabak khudak da lep kada ban haina CS na high crane Sip ten sip raina Myanmar digi illegal immigrant kya pusilak tu na mitop sing phundab lamdam ama semgalak ki bani haina MMTU na phongdorag Singi area singi tongan babaje demand tori basi Manipur gi administrative structure da threat tawbo oina uroi da ban habo afam phongdorag Wakalon kena badagi apun bagi panggal sagat pangamdana lady banhan ikalna haikre Sesak pasadananda chahi ani film kumba amasung isai sakpada thing mathamle hana KHP PWC na phongdorakle Kuki militant singe Indo Myanmar border ki pillar numbers 67 to 68 ki marakta khariba barbed wire fencing kalthalamle hana Amadi lakadorba academy season asidagi dilamdam asida leiriba mahiloi sangsingi yong phibu uniform oina siznabi hana mahiloi luptarukna phongdor Pijariba pau sing asiga loinana nutigi pungpham asida pijaba morning newspaper reading mijeng tabiriba amadi tabiriba simbu bo phongdok sari makha tarakpada matamatagi wafam amadi RASHI PHAL gi thabam ani taminasi puna ko hojigi pusparani laisham namukana kromjare
अमुका हना मिजेंग ताबिरिबा मदी ताबिरिबा सिंगबो निर्मला थांजमना तराम नौचरी कोकनोना खुरुमजरी पुदुना लाक्चरिबा सि मतम मतमगी वाफम मदी राशिफल ngasi मतम मतमगी वाफम दा पुदुना लाक्चरिबा सिना लाइबाक फुरुप अमा हाइबसी मसागी मियामना लेंगाक जब ओइगदबनी हाइबसिनी मियामना अफब लेंगाक पामी लेंगाक अदो मियामगी मिहुत ओइना लेंगाक पा ओइगदबनी लाइबाक अमा लेरबदी लाइबाक अदुगी लेंगाक लोन लेगनी मसी मपी मपा पानबा लमदम अमगी तंगाई फदबा अमनी लेंगाक अमा लेरबदी लाइबाक अदुगी मियामगी पुंसी लंथम ngakpa amadi atopasingna laibak adugi miyamgi mathakta landarakpa mayo naduna laibak adugi ing tappa amasung chawkhatlon puraknabani laibak furup amagi lengak lon leitrabadi furup adu mapi mapa pandaba kangkhong chairaba mafam marang khangdaba punsirol amaga pangkhakni Manipur apik palaibak furup ama oijarbasu khanong pok Asia gi manungda chahi cha kaya maning tamba ningthau panba laibak oirakhi lengak lon gi khongchata maning tamba amuk mangba amuk maning tamba hanjinbagi aka akum naiba thodok sing mayok nakhidaba natte masi manung channa laibak asi chahi taret khuntakpa लांसिखिबा तांकक अमा लैखि अदुबु मतम अदुगी लैंगाक पनिंग थौगी लमजिंग मखादा येकनबा अवासिंगी मथक्ता लांदादुना मनिंग तंबा अमुक हंजन जखि काइना थंगदा मतम अदुगी नुमितादे हाइनखिबा कल थौरबा लोइलम संदोकपगी वाखलना ngauखिबा ब्रिटिशना निंगथौ मचासिंगी मरक्ता फंबान मुन्नबा अमदी मखोय मसेलगी मरक्ता नुंसिनदबगी खुदोंग चादबा लौरगा English sing amaga chanipan mabudraga mathoida landa selakuna sahi taret sahi humbudra hena mikha pona loilam lenga ki awaba chaitheng mayong narakhi adubo British loilam makhutagi maning tamba fanglaba matung ningthau lenga ki mahut miyam gi oiba lenga pathap semduna chahi ani khara hena miyam gi lenga leiram laba matung India government na English sing amaga chamapan nipuga mapanda Manipur bu namlau lausin khibadagi India lenga ki makhada leirakhibadagi hauzik oiriba fibam asi oirakhibani Manipur na India ki phiba nungda tinkraba matung miyamna khanjaba mihuchingna lengak jabalamdam ama oirakhibagi chahi umbudraga taruklom gi manung asida miyamna karamna paramba phibamda hinglibagi haiba tarabadi awabagi masakni haina lawi India lengak na Manipur namnau lausin bikraba matung India gi khwaidagi hanthaba thaki partsi amasung Territorial Council da thambagi mayokta khoisaunaraba miyamna statehood demand gi wathok leirakhibadagi English singa maga chamapan humbutraga ni thoida statehood phangki Manipur da lalhaubagi irang sunglai leitringai gi mamangda India government na lanmi singda ahen ba pangal piba amubana tragana hingcha yaitambagi black natragana dragonian law semduna miyamgi kholau amasung ihausing namthanaba honaraki Hingzayay tamba lo asigi mapangal sizinaduna kulay paiba ningtam lalhaw jathabani ning jingnaba mara laijadraba miyoy char lising kaya tamthina halaga amadi pharaga mangan bikraba imungi miyoy sin laibak asigi khwaidigi wangba Royal Sang Supreme Court miyoy lising amaga chamangagi machumba royal jatha binaba wakatkibagi warol royal fangdana hauziksu leiri Pumna maksing asigi makha tarakpada illegal immigrants singna Manipur gi apunbagi saktam machetana thugairaga jalengam semnaba English singani kunga humdoi gi me ahumdagi landaraktuna genocide sathaduna miyoi chaniga humpugi mathakta khangbu thakta punsi pikhamnakre miyoi lising humpu romna lanjenaduna maramda refugee ohalli masigi waroisin puraknabani haiduna PR lenga thamjinduna supnam lengak zathabadagi miyambu kam thengba waba maisamayok na halibasini masini ngasigi pujarakliba matam-matamgi wafamda makha tarakpada amu rasifal amu taminase rasifal asibu ibirakpa Dr. Wangkem Jibol Singh Assistant Professor Biotech Janim Singmerong Imphal ngasi tang taruk thatara ni thoi English sing ani kunga manga thangjun numit poinu gi tara tare ni panba numit asigi rasifal tamina se ahan bada mes rasi
पामलबदी मरुप मपांगी mateꯡ फंगनी अनौब थौरमदा हेना चौखटपा फंगनी खल्लुदबा कानबसु फंगजै नखा थाबनदी उसिते लेसा पाखंगसिंगी ओइना लाइबक फरनी वृष राशिदा लांगतकनबा अमदी नाइटोम वारेप लौबा याबा लई लौसिंग चावगी वा हिक्तोकनु अचंबा चाव असाउबा उथोकनु साफगनी लेसा पाखंगसिंगी ओइना हेना आसा चावरुखिनो मिथुन राशिदा नचाक नरल चाखोटकनी निंगबा मपा चागनी थिजिनबा कनबना मचु ताना थौ पांगबा ngamjagani मरुप थाजबलुई वयाम ngangganu लेसा पाखंगसिंगी ओइना लाइबक फगनी कर्कट राशिदा अरापद चटपदी काइरोई अरोन अथु ngang-thokpadi खुदोंग चाबा मांगनी असिंगबा मिदी मांगदबदगी सरुक यैथोकनै निंगसिंगु लेसा पाखंगसिंगी ओइना मतम खरा लौबियु सिंह राशिदा हक्चांग नुंगाइबा खरा वाटली पाइरकी लौसिंग सोली अरुबा वारेप लौगनु लाइबक फबना थबक्ति मांगनी मियामना नुंगसिबी लेसा पाखंगसिंगी ओइना नुंगसिबना चाली कन्या राशिदा अरंग अराक मयेंग तादनबा होनौ वा यामना ngangganu nathak thongbana muknaruनु thौना हन्दबना ओइजबदी हेना तानसिनबा ngamgani लेसा पाखंगसिंगी ओइना निंगबा मपा जागनी तुला राशिदा निंगबा खुदिंग पांगदयादी खनगनु याका येंगना चटलु हई सिंगबा सारबदी थबक मांगजगनी पंगसिनौ येतनबददी ngamबीनबा लैरोय लेसा पाखंगसिंगी ओइना मरुपना चाली वृश्चिक राशिदा लांदबना अमदी लौसिंग फुदोकपा ngambana nathak thongbana thagatpigani miyamna thagatpigani thagatnagani miwa laurabadi marup kainagani thajau लेसा पाखंगसिंगी ओइना नुंगसिबना चानबी धनु राशिदा लाइबक यामना फै खुचाउ थाना कानबा तालहौबा मतंग चागनी अदुबु अकल अरिंग सिंगबा अमदी नापल नदी मिंगचत लैबा लैसाप मिंगचत थिहनगनी इंथौ लेसा पाखंगसिंगी ओइना माइ पाकनी मकर राशि अयाम थबक सिंगदा माइथिबा लैरोय चिंगनदना थौ पांगहौरो येकनबा बुलाक्सिलनी इमुंग मनुंग गसु वाखल मानै हक्चांगसु नुंगाई लेसा पाखंगसिंगी ओइना मरी फगतकनी कुंभ राशि लैजबा लौसिंग फुदोकपा वागनी अदुबु नाइटोम थौ पांगे खल्लबदी अनिरक्ति खंथौ कलक येंगथिबा यामी लाई गुरुगी वाताव लेसा पाखंगसिंगी ओइना निंगबा मपा चारोय अरोइबदा मीन राशि मियामना फना सोनाबा नंगनबा सिंगे वातानबना नथक थोंगबाबु खुदुम चनबा ngamjaba नुमितनी येगनबनदी मसोंग कांगी नोलुंगना चटलु लेसा पाखंगसिंगी ओइना मरी फगतकन मसिनी पुजरकलिबा मतम मतमगी वाफम राशिफल नुंगतिगी फोंगलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोकजबा मरो ओइबा पाउ ताबिरिबा अमदी मिद्येंग ताबिरिबा सिंगबु निर्मला थांगजमना अमुकाना खुरुमजरी ट्रेवल क्लब मणिपुर मियावगिदमा नुवाइरबा पाउजेल मफुदलना पुंगनिंग वाखल पोथाननबा फजरबा मफमसिंगदा लम कोइबा लोइनना फजरबा मफम कयादा अदोमने एक्सप्लोर तोबिनिंगलेबदी अदोंगिदमा ट्रेवल क्लब मणिपुरना खुदोंग चाबा पिजरी ग्रुप ओइने चटकदबा लोइनना फैमिली ओइने पुन चटमिनरसु याबा फजफजबा मफम कयादा अदोमना चटपिनिंगबदी फावबा अदुबु मफम अदुदाना चथोक चसिन तौबदा गाइड चिंगबगी खुदोंग चादबा कया मरुम लेबना अदोमने चटप ngamdaba लेरबदी तंजा सिमा हनबिरगन मनाली कलु हारिबा मफमसिदे चटपा याबगी इम्फालदगी दिल्ली फावबा डायरेक्ट फ्लाइट लोइनना दिल्ली दगी इम्फाल फावबा डायरेक्ट हलकबगी फ्लाइट 5 नाइट 6 डेज की ओइना फेब्रुवारी की तांग 15 दगी फेब्रुवारी 10 इंग्लिश सिंगनी 13 ता चचगदरिबसिदे यावबिनिंगलबदी ngasingsima पाव फावबी सुमनतंगी मी अमगे लुपा लिसिंग 13 गा चमापन मौद्रामापन खोंगसद असिगे खुदोंसाबा सिंग मनुंगदा ब्रेकफास्ट डिनर एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट पुनमक फ्री द ओइजरगदबा फजरबा मफम सिंगस्ते लम कोइबा चटननबगी दबक अमदी एक्सप्लोर तोबिनिंगलबदी ngasingsima तानबी मसीद नतना सिक्किम दा दोमना चटपिनिंगलबदी मार्च की तांग 13 दगिना 19 फावबदा चचगनी हारिबसिसु 5 नाइट 6 डेज की ओइगनी डायरेक्ट फ्लाइट ओइना इम्फाल दगिना सिलगुरी फावबा ओइजगनी हलकपगिसु सिलगुरी दगिन इम्फाल फावबा डायरेक्ट फ्लाइट ओइजगनी प्राइस ना मियोय अमगी लुपा लिसिंग 13,994 अकुपा मरोलगिदमा कॉल तोबियु 7005766057 लोइनना 7085671337 लोइनना ट्रेवल क्लब मणिपुरना सुगनतगी लुपा 10 पीबा टिकेट अमना लकी ड्रॉ अमा लाइबा फेब्रुवारी की तांग अमा अयुकी पुंग 13 दा थौबाल बाजार दा पांगथोक छगदो हारिबा लकी ड्रॉ असिदा माइ पाकबा मियोय अदु सिक्किम की टूर असिदा फ्री दा चटपे याबगी खुदोंग साबा पिजगनी
Ticket Pongpam Singdi, Kakching, Roses Computer Chumnang Police Maning, Sora Iqbal Mobile, G Town Athokpam, Thobal, Salaisa Accessories, Tobal IK Communication, Yaripo Golai Dukan, Wangjingina, Samba Air Travel, Moirang DM Mobile, Kaisampat Kabui Shalang Mai Behel, Care Private Limited, Loinana, online booking ki Kudong Chava Supizeri. WhatsApp number 7005766057. Amukana 7005766057. Lucky draw number say Kwak Hotel 360 na live Thazagani. 3 course Tabak Thiri Bamio Singidabak Nungairaba Pose. Tagil Deleriba Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology CPE, Department of Chemical and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of Indiana. Pradhan Mantri Kausal Bikas Yojana PMKVY 4.0 scheme Asigi Makhada Thamarigi Frida Tamba Yaraba course Kharigi Kudong Chava Pizeri Akang Amamasing Sumatagi Chahamagakun Kaktani. Coursing Adudi Ahanbada Machine Operator Plastic Processing, Ani Subada Machine Operator Injection Molding, Ahum Subada Machine Operator and Programmer CNC Milling. Course Asi Tambada Yamdrabada Class 10 Pass Tauraba Masagi Sahitara Nipandigani Pumanga Paugi Manunda Leba Mio Oigadavan. Coursing Asigi Kanaba Kradang Palabada Course Asi Tamningi Manunda Boarding Amasung Saba Free Oizagani Masida Sunatana Uniform Amadi Learning Kidaching Basu Frida Panganjagani Nupamasa Madinupi Masa Singi 24/7 Security Committee Makada Separate Hostel Pizeri. Course asi loiraba matungda India gi reputed company amadi India gi mapalda thabak tawbagi khudong sabasu phanghalli. Hairiba sing asi yawbining ba singna ngasi malengsin biro CPET Imphal Tagel da lakpiduna khudong sabasi lawbiu. Akopa marol gi damak call tobiu 700559643 loinana 700531207 Masida natana mafam masida personality development classes loinana basic computer classes khudong saba kayasu pizeri. Ngasi Maktana view, una view. Aishu, ngasi degi sahi taragani to yung dogi mamangda yam kanna palisin na jagibne. Doctor da han sale gai layengi injection kaptana kotana injection ahumla kapi kana bakarem to fangide. Thengna badagi advertisement to bud thengna badagi aishi laibu yonge hadana lakku matamda akogi kaka gafar kabiras Gafar Matheng Nazare Magi Daxi Matam Saraga Sunagi Nom Katang the Savani Adu Pujiki Prak Yorto with the Nai Haksang Nuaire Adugi Matunda Aina Topa Igi Marumapang Kangasanaba Ama Mother in Pautam Javadagi Makogi Su Langmin Naraga Hidaxi Laudana Anira Homburg Laukre Wena Pakre Nasina Mulakterisina Kubo Aigin a Pigi Mapa Mau Popiba Ado Hansigisu Lausi Haidana Sarusi Swain Pani Tazabagalo in an Laxabani.